nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye mu mwaka w'1945, abatuye isi basigaranye isomo ry'uko umwanzi wa mbere w'inyokomuntu ari umuntu ubwe. Iyi ntambara yamaze imyaka igera kuri 6, bivugwa ko yahitanye abantu basaga miliyoni 50 ndetse inatera isi igihombo kigera kuri triliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Nyuma y'iyi ntambara, ibihugu byinshi byo ku isi byashyize imbaraga mu kubaka igisirikare ndetse n'intwaro zikomeye. Kuri ubu, ibihugu bigera ku 9 ku isi bimaze kwigwizaho ibitwaro bya kirimbuzi, nuclear weapon. Gutunga izi ntwaro z'ubumara bita intwaro za kirimbuzi ni icyitonderwa ku batuye isi, ko indi ntambara y'isi yose ishobora kuba iherezo rya muntu ku batuye isi. Mu gihe intambara y'isi yose ya gatatu yabaho, hari ibyago ko hashobora kubaho kurimbuka kwa muntu. Nyamara nubwo buri gihugu kizirikana ingaruka zava mu ntambara ya gatatu y'isi yose, hari ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ibihugu bidatekereza cyane kuri izi ngaruka. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa munani, umwuka mubi wakomeje kuzamuka hagati y'igihugu cy'Ubushinwa na Taiwan. Ubushinwa bushinja Amerika kwenyegeza umuriro ifasha abanya-Taiwan. Igihugu cy'Ubushinwa cyamaze guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika gasopo kwirihira kinisha umuriro. Muri iki kiganiro cya General Knowledge Entertainment, turabagezaho byinshi bijyanye n'umwuka w'intambara ishobora kuba karundura ku isi yose, ukomeje gufata indi ntera itarigeze ibaho mbere hagati y'igihugu cy'Ubushinwa n'ikirwa cya Taiwan giherereye mu nyanja y'Ubushinwa. Hari ibintu by'ingenzi bitatu buri wese ashobora kwibaza kuri aya makimbirane ari hagati y'Ubushinwa na Taiwan, ishyigikiwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bintu ni ibi bikurikira, ari nabyo tugiye kubagezaho muri iki kiganiro. Icya mbere, amwe mu mateka ya Taiwan. Icya kabiri, Amerika yaba ifite izihe nyungu mu gushyigikira ko Taiwan yaba igihugu cyigenga. Icya gatatu, ese uyu mwuka w'intambara ushobora koko kubyara intambara hagati ya Amerika n'Ubushinwa? Kuri wowe utarakora subscribe kuri General Knowledge Entertainment, turagushishikariza gukanda ahanditse subscribe ndetse n'ahanditse share kugira ngo usangize ibiganiro byacu bijye bigera kuri benshi. Muri kumwe nanjye Rick muri studio. Mu gihe ibitangazamakuru byinshi byo ku isi byari bimaze iminsi ubwanditsi bwabyo bwibanda ku ntambara ikomeje guca ibintu ku mugabane w'Uburayi hagati y'Uburusiya na Ukraine, ubu noneho ikirimo kuvugwa cyane ni amakimbirane akomeye ari hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Aya makimbirane akomeye cyane ashobora kubyara intambara nayo ishobora kwitwa intambara y'isi yose. Ubushyamirane hagati y'ibihugu by'ibihangange mu bukungu no mu bya gisirikare ku isi buri guturuka ku kirwa cya Taiwan giherereye mu nyanja nini y'Ubushinwa. Amerika yakomeje gushyigikira icyifuzo cy'ubuyobozi bwa Taiwan cyo kuba leta yigenga kuva kera uhereye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Leta y'Ubushinwa nayo ikomeza kuvuga ko Taiwan nk'ikirwa ari imwe mu ntara zigize icyitwa People's Republic of China, bivuga Repubulika y'abaturage b'Ubushinwa. Amateka ya Taiwan kuva mu mwaka w'1945. Ikirwa cya Taiwan mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose cyari cyarigaruriwe n'igihugu cy'Ubuyapani. Ni mu ntambara nyinshi Ubuyapani bwari bwarashoje mu gice cya Aziya buherereyemo. Ahanini Ubuyapani bwagiye butegura intambara zo kwigarura uduce tumwe na tumwe two muri Aziya. Muri izi ntambara Ubuyapani bwagiye burwana n'Uburusiya mu ntambara bise Russo-Japanese War, niyo bwarwanyemo n'Ubushinwa yiswe Sino-Japanese War. Muri izi ntambara zombi Ubuyapani bwashakaga kwigarurira intara y'Ubushinwa yitwa Manchuria. Muri iki gihe cy'izi ntambara nibwo Ubuyapani bwabashije kwigarurira iki kirwa cya Taiwan. Nyuma y'uko Ubuyapani butsinzwe bukayamanika mu ntambara ya kabiri y'isi yose, iki kirwa cya Taiwan cyashyizwe mu buyobozi bw'ishyaka ry'Abashinwa bari batuye Taiwan muri icyo gihe,
uhereye mu mwaka w'1945. Ishyaka ryitwa Kuomintang niryo ryatangiye kuyobora Taiwan Republic of China kuwa 25 Ukwakira 1945. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose kandi nibwo kuva mu mwaka w'1949 ingengabitekerezo y'amatwara ya gikomunisiti yakajije umurego ku ruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa. Leta y'Ubushinwa ibinyujije mu ishyaka ry'uwitwaga Mao Zedong ryitwa People's Republic of China, hatangajwe ko intara ya Taiwan igomba gukurikiza amabwiriza ya Repubulika y'abaturage b'Ubushinwa. Ibi Kuomintang nk'ishyaka ribitera utwatsi, ahubwo ritangaza ko Taiwan igomba kwigenga nk'igihugu gifite umurwa mukuru w'agateganyo witwa Taipei. Kuva mu mwaka w'1949 buri ruhande rwatangiye gukoresha iturufu ya diplomasi mpuzamahanga. Ubushinwa bukavuga ko Taiwan ari intara mu ntara zigize Ubushinwa, Taiwan ari imwe mu ntara zigize Ubushinwa, mu gihe ku rundi ruhande Abashinwa bari batuye muri Taiwan nabo bavugaga ko Taiwan ari igihugu cyigenga kigomba guharanira ubwigenge bwacyo. Mu 1971 umuryango w'abibumbye waje gutora itegeko ryasaga naho riha Ubushinwa uburenganzira bwo kuyobora Taiwan nk'intara y'Ubushinwa. Aha Ubushinwa bwari bumaze gutsinda abaturage ba Taiwan mu ntambara yo ku rwego rw'ububanyi n'amahanga diplomasi. Mu 1987 umuryango w'abibumbye waje gukuraho icyemezo wari warafashe cyo kwegurira Ubushinwa Taiwan, ariko ntiwagira umwanzuro ufata urebana no kuba Taiwan igomba kuba leta yigenga. Muri Taiwan hahise havuka irindi shyaka rya politike ryitwa Democratic Progressive Party DPP. Iri ryahise rijya ku buyobozi bwa Taiwan mu mwaka w'2000. Iri shyaka ryahise ryiyemeza gutangira guharanira ubwigenge n'ibirango bya Taiwan, ariko ishyaka ryari ku butegetsi mu Bushinwa People's Republic of China bikomeza gukoma mu nkokora imigambi y'ubuyobozi bwa Taiwan yo gushaka kwigenga. Bitewe n'intumbero ya politike ya Taiwan yo gushaka ukuntu yakwigenga yitwa Chinese Taipei, yifashishije imiryango mpuzamahanga, binatewe kandi na politike y'Ubushinwa yitwa One China Policy ivuga ko Taiwan ari igice kidatandukanwa n'Ubushinwa. Guverinoma y'Ubushinwa yagiye ica umubano n'ibindi bihugu byatangazaga ko byemeye ko Taiwan ari igihugu cyigenga. Mu mwaka w'1996 nibwo habaye amatora ya mbere muri Taiwan, bituma Ubushinwa bugerageza misile zabwo zifite ubushobozi bwo gutwara ubumara bwa kirimbuzi mu rwego rwo guha gasopo ubuyobozi bwa Taiwan. Kugeza na n'ubu Taiwan iracyifata nk'igihugu kwacyo, mu gihe Ubushinwa nabwo bukomeza kuyifata nk'intara yabwo. Gusa usanga ibindi bihugu byo ku isi nabyo bitayivugaho rumwe bitewe n'aho buri gihugu kibona inyungu zacyo. Dore inyungu za Amerika mu gushyigikira Taiwan. Muri ibi bihe bya vuba tugezemo, cyane cyane kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagiye bugerwa amajanja n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bw'isi, ku buryo byabaye nk'ibitunguye Abanyamerika. Muri ibi bihugu harimo ku ikubitiro Ubushinwa, aho bwazamuye ubukungu bwabwo bukagera ku mwanya wa kabiri mu bihugu byose biri ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvuduko ukabije w'ubukungu bw'Ubushinwa ukaba ukomeje guhangayikisha Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo byo mu Burayi. Igihugu cy'Uburusiya nacyo ku rundi ruhande nticyoroheye ubudahangarwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'imbaraga za gisirikare, tutibagiwe Ubushinwa, Irani, Korea ya Ruguru n'ibindi bihugu bitari bike biherereye muri Aziya. Inyungu za Amerika muri rusange mu gushyigikira Taiwan zishingiye ku bibazo by'ubukungu, aho Amerika ibona neza ko mu myaka iri imbere itazaba igifite ijambo rya nyuma mu isi mu bukungu, kubera ko ubukungu bw'Ubushinwa
bushobora kuzaba buri hejuru kungana cyangwa kuruta ubwa Amerika. Nk'uko bimeze ubu muri Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo by'i Burayi bikomeje gushyigikira no gutera inkunga intambara Uburusiya buri kurwanamo na Ukraine kugira ngo zirebe ko zaca intege igisirikare cy'Uburusiya mu gutakaza imbaraga nyinshi buri gushora muri iriya ntambara. Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo byibumbiye mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO byamaze gufatira Uburusiya ibihano byose bishoboka by'ubukungu ndetse binatera inkunga y'ibikoresho n'abantu igisirikare cya leta ya Ukraine mu rwego rwo guca intege ubuhangange bw'Uburusiya. Kumva neza inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushyigikira Taiwan bishingiye ku kumva neza agaciro k'ibihano byafatiwe Uburusiya n'ingaruka zabyo. Abahanga mu bijyanye n'intambara n'ingaruka zazo bemeza ko akenshi igihugu kiri mu ntambara gikuramo igihombo kibarirwa muri miliyari ibihumbi amagana y'amadolari y'Amerika iyo iyo ntambara imaze nibura igihe kiri kuva ku mwaka umwe kuzamura. Christian Mala, inzobere muri geopolitike, ni ukuvuga politike ishingiye ku kwigarurira ahantu runaka hashobora gufasha mu gushyira mu bikorwa ingamba z'ubukungu n'iza gisirikare, avuga ko intambara hagati ya Taiwan n'Ubushinwa iramutse ibayeho yahombya cyane Ubushinwa ahubwo igaha inyungu zitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nzobere ikomeza ivuga ko Amerika igomba gukina ikarita imwe gusa ishingiye ku kwizera kw'intwaro Ubushinwa bwakoresha zaba ari izumvikanweho zidafite ubumara, conventional weapons. Iyi mpuguke nanone yemeza ko mu gihe Ubushinwa bwakwihora ku nkunga ya gisirikare Amerika yaha Taiwan bukoresheje intwaro za kirimbuzi nuclear weapon, isi yahura n'akaga katigeze kabaho ku buryo gutekereza ko Amerika yabyungukiramo bisa no kurota. Ikindi kigarukwaho n'abasesenguzi muri politike y'isi ni uko Amerika idashaka gutakaza burundu ijambo muri Aziya, ndetse Aziya ikaba yahinduka indiri y'abanzi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigoye kugenzura. Ibi bituma iki gihugu gikomeza gushaka ibihugu cyatsura nabyo umubano wihariye muri Aziya ku mpamvu z'umutekano w'igihe kirekire cy'Abanyamerika ku isi. Ikindi nanone, Taiwan ni umufatanyabikorwa mu bukungu bwa Amerika, ikaba iza ku mwanya wa 10. Taiwan ifite ubukungu buhagaze neza ku buryo bidatangaje kuba Amerika yayishyigikira mu rwego rwo kwagura geo-economy yayo ahantu h'ingenzi ku bukungu. Uko ibintu bihagaze kuri ubu ngubu, ese uyu mwuka w'intambara ushobora koko kubyara intambara hagati ya Amerika n'Ubushinwa? Kuri ubu, uretse ko nta gihugu kirarasa ku kindi hagati y'Ubushinwa na Taiwan, ariko ibintu biracyafite isura y'intambara. Nyuma y'uruzinduko rwa Nancy Pelosi muri Taiwan mu byumweru 2 bishize, Ubushinwa bugahita butangaza imyitozo ya gisirikare ku butaka, mu mazi no mu kirere. Ubu noneho hagezweho intambara twavuga ko ishingiye ku magambo isa n'iyatangijwe na ambasaderi w'Ubushinwa muri Amerika. Ku wa 2 w'icyumweru cyashize, ambasaderi w'Ubushinwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye ko izindi ntwaro Amerika izongera kohereza muri Taiwan cyangwa kongera kunyuza amato y'intambara hafi ya Taiwan bizafatwa nk'ubushotoranyi kandi bizateza ibibazo byinshi bikagira ingaruka zikomeye cyane. Ambasaderi Qin Gang yakomeje avuga ko niba leta ya Washington itagabanyije ubushotoranyi nk'ubwo yagaragaje yohereza umukuru w'inteko ishinga amategeko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nancy Pelosi muri Taiwan, Ubushinwa butazongera kwitabira ibiganiro na Amerika by'ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ikirere cyangwa ku mutekano w'intwaro za kirimbuzi. Imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byumweru 2 biri imbere byongereye ubukana muri iki kibazo cya Taiwan n'Ubushinwa.
Amerika irateganya kugurisha Taiwan intwaro za rutura zigezweho zo guhangana n'Ubushinwa ndetse no kuzana hafi neza na Taiwan ubwato bugezweho bw'intambara. Ambasaderi w'Ubushinwa Qin Gan yibukije ko Taiwan izakomeza kuba intara y'Ubushinwa nk'igihugu kimwe, ikanakomeza kugendera ku mahame ya demokarasi. Abantu benshi barimo kwibaza niba Ubushinwa bushobora gutera Taiwan. Abandi bakibaza niba koko Taiwan ifite ubushobozi bwo kurwana n'igisirikare cy'Ubushinwa kiza mu bihugu 5 bya mbere ku isi mu kugira igisirikare gitinyitse. Ababirebera hafi bemeza ko Ubushinwa buramutse buteye Taiwan bwaba butangije intambara yeruye hagati yabwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi Ubushinwa bumaze ibyumweru 3 mu myitozo ya gisirikare ikomeye yerekana ko bwiteguye intambara. Iki gihugu kandi cyanamaganye uruzinduko rw'abanyamategeko b'Abanyamerika muri Taiwan. Uko ibintu bihagaze kugeza ubu, birasa naho bigenda bifata indi ntera ishobora kuganisha ku kwaka k'umuriro igihe cyose intambara yaba itangiye. Nta kintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukora kugira ngo nibura umwuka w'intambara uhagarare, ahubwo zirakomeza kwenyegeza umuriro ku buryo intambara ishobora kuba isaha iyo ari yo yose, mu gihe Ubushinwa bwabona ko ibikorwa bya Amerika muri Taiwan byarenze umurongo utukura. Ni nako haba mu mazi, mu kirere no ku butaka, Ubushinwa budatuza gukora imyitozo ya gisirikare ikomeye, ndetse hari n'andi makuru avuga ko indege za gisirikare z'Ubushinwa zakoranye imyitozo n'ingabo z'igihugu cya Thailand. Perezida wa Taiwan, Madame Tsai Ing-wen, akomeje kuburira Ubushinwa ko buzahombera cyane mu ntambara bushobora kwibeshya bugatera mu gihugu cye. Ingabo za Taiwan nazo ku rundi ruhande ubu zikaba zatangiye imyitozo ya gisirikare mu rwego rwo kwerekana ko biteguye kurinda ubusugire bwa Taiwan. Turakomeza kubakurikiranira no kubagezaho ibijyanye n'iki kibazo kiri hagati y'Ubushinwa na Taiwan, ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimira gukurikirana ibiganiro byacu, ntimwibagirwe gukora subscribe. Tubifurije ibihe byiza.